اف در یک جا آواهیان قدیم این دیاربکرنه و خودی دیروکه که 400 سالانه. حیواسور آت ترکیه لوی آواهی دیروکی کل نافچه سوره جهدگره روزانه جبود 2000 کس خارنه چه دیگه. خارنه کو جالی آنشپیجان و تیچه کرن لطاقین سوره لمالباتن کو پیدوی به هنه تی بلاف کرن. سروک حیواسور آشاخا سوره رجب ایدی کت آماجه دکه کو وانج بری رمضان جی خارن ددا. لنهاج بر ویروسا کورونای زیادتر پیدویا ولاتیان به هیا و اوجی زیادتر خارنه چه دکن و لولاتیان بلاف دکن. اکی کاربن شیوه خو نکاربن چیکن. کارو پیر بن، سیوی بن، سقط بن، ارده بن، özürlü بن، ام جوانا شیف دبن. اکی کار بن اما مقدور بن، شیوه خو چیکن، قولی دادم وان. روزی کی سوغا çıkma yasağı جی هبه، ام روی 3000 جی نام بلاد کن. ام insan خو دخوازن در نکوین در و نخواش بران نبن. Kızılay zaten jiboy roja tengaiye. دخوازی کی انسان من مقدور نبه. دخوازی که وقت سخنتی هبل جمع انسان خوبه. دبن بانه حیواسور آس سوره ده 5 کس دخبتن. خارنا کو جالی آشپیجان و تی آماده کرن، جالی خباتکاران و لولاتیان تی بلاف کرن. دمه رمضان ده روزانه دانه که خارنه تی چه کرن. لولاتی کو بخوازه دکاره هم جبو فتار خوا، هم جبو پاشی و خوا خارنه جور بستینه. پرانیا خباتکارن حیواسور خوا بخشن. شمس شمیجی یک جوان خباتکارن خوا بخشه و دمنجلان ده خارنه چه دکه و دبیجه همو جورین خارنه دیاربکر چه دکن و لولاتیان بلاف دکن. ام مقارنه چه دکن، ام برنجه چه دکن، ام اتلی مقارنه چه دکن. ام yemek etli, kuru fasulyem çeydikkin etli, noka çeydikkin etli, zebzeb çeydikkin, meftune çeydikkin, meftune kundura, ve her tişti çeydikkin. Valla eşkar günlüğü onlar ağdı şoğla. Az maaş nagırım. Reveberen hayvasor dibêjin di rojên Koronayê de bila welatî li malên xwe bimînin. Yên ku pêdiviya wan bi xwarinê hebin vê ji wan re xwarinê bibin malên wan. Ji aliyê saziyê ve de heta dawiya meha Remezanê rojane danek xwarinê were çêkirin, lê piştî Remezanê dê rojane dîsa du dan xwarin were çêkirin û li welatiyan were belav kirin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.